so dead. Jesus set me free. I'm so dead. Jesus set me free. I'm so dead. Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so dead. Jesus set me free. I'm so dead. Jesus set me free. I'm so dead. Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven. Shouting victory. I'm on my way to heaven. Shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. Glory, hallelujah, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. Glory, hallelujah, shouting victory. Amen. Amen. Ke a le dumedisa bana ba modimo le bitsong le lena le matla la Kriste Jesu. Amen. Le thabile bana ba modimo. Amen. Re dumedise le wa brother ka mo brother Kunene. Amen. Mabani ne re na le bona ka mo Mamelodi, then ra tlhakana le tse re tlhakaneng le tsona. Amen. Ka no re le bua modimo ka mo ba buile. Amen. Ka ha isi ka botlhale kgotsa bokgoni ba rena empa ke le moa wa modimo. Modimo a re tlhonolofatse. Amen. Bana ba modimo a ka tlela mo bela dilo tse dingi di dumela re tsibiso di fitile ka moka. A re no re straight lentsweng la modimo mo bukeng ya Ecclesiastes chapter 7 re ba le Ecclesiastes chapter 7 re ba le verse 29. Amen. 28 and 29, and then the other scriptures re tla di bala re ntsi fase bana ba modimo. Ecclesiastes chapter 7 from verse 28 and 29. Muleti. 28. Chapter 7 re ba le verse 28 and 29. Yona e bolela ka mokgwa se pelo e snakilego ya setloba se se mo batho ba sekete monna ke bone o tee ge le mosadi mo ba o botlhe ka motlhoka se ke se kweditšego ke se tee se se batho modimo o ba dirile baloki ke bona ba ba nyakago matlhale a mantši. Amen. Amen. Re le borupitli potla re rapelle tlhonolofatso ya palo ya lentswe la modimo. Amen. Morena ra le buhale tsela hao lesatsi Mesia ke wena o tsibileng motho wa gale gore le tlo bala ba je Mesia ha ebe wena yo buang ka lona o ba ne moya o halalelang kona mo buang morena rona batho fela re mamela re latele se wena o se buang. Amen. Empa ka matsatsi re a sika go se latela se wena o re jwetsang sona Mesia ke o re fe matla a re tle re gone go ba le tsebe ya go mamela. Amen. Le tlhaloganyo ya go dira se wena o re jwetsang sona. Amen. Mesia wa go loka le mhlanka wa hao yena a tlo buang re tshepa gore ke wena o buang ka yena. Mesia yo maka a se ke a ipuela ka tlhaloganyo ya hae. Amen. Ba le tlhaloganyo ya motho e a lahletsa mare. Yes. Empa ya hao yona e a pholosa. Amen. Mesia o maka ya rena e mfela go utlwa wena o bua morena a ke o re fe matla re tle re gone o amogela lentswe la hao. Amen. Ha re go rona le ska kena fela empa tle re gone o re fetola. Amen. E bitso le matla la morena wa Jesu Kriste ya o leboha. Amen. E re a leboa bana ba modimo re ka tseya madulo. Amen. Ke bua pe ke le dumedisa bana ba modimo le bitsong le lena le matla la Kriste Jesu. Amen. Le sa thabile bana ba morena
re a leboha bantu ba modimo re tlo no tswela pele ka go bolela se modimo a rile re ka phela re bolela ka sona. Amen. Amen. To be honest bantu ba modimo a ke na selo se ke tshwantse ke se botse bana ba modimo. Amen. Amen. Re lebeletse go tswa go modimo, Glory. mara ke tlo khopela go tshwenya motlhanka modimo a tle ka mo pelanong ngwalela something se stika mo botong brakhafu e be sona se re tlo no re tswela pele re bolele ka sona. Amen. Amen. Le ka no balela burur a ke na setlhogo se re ka bolelang ka sona, mara se burur ke tlo re a se ngwale mo ke sona se re tabang re lebeletse ka sona. Burur le ka no balela re television and Christianity. Yeah, television and Christianity. Amen. And then it was sona setlhogo sa rena se re bolelang ka sona. Amen. I would know we ngwala fela television and Christianity. Amen. Bana ba sa ngwala mola bana ba modimo ke rile a ke na silo se nka bolelang le sona le bana ba modimo ka sona. Amen. Mara ke no re no bolela ka television and Christianity. Amen. Because re na lo fela nako engwe re tla ka mo pele re no tsia ditsopola re modimo anya ke re be mo di television. Mara motlhanka modimo bana ba modimo hona le lebaka le a le beileng o ya ka di scripture a re taba a thoma e bolela motlhanka modimo a re taba ke khale re libelela re tshila le re ka re ka e haida ka mo tlasa di carpet. Mara anke today re no spenda nakonyana ya rena re bolele ka bo Kreste le television. Amen. That's why ke rile bro re le ka ba hape verse 29 yona mola our opening scripture verse 29 fe Se ke ke se tee se se batho modimo o ba dirile baluti ke bona ba ba nyakilego matlhale a mantši. ba modimo o irile batho ba loki mara batho bona ba tabanya ka matlhale a mantši. Amen. No re bala message me ya mo profita bona ba modimo e bonse le batho e bjano ba thoma ba mo nyakolla ba ba tse ba nyakolla mo di internet ba thoma ba bolela ba ra ona motho a tlhoileng television o tshwana le William Branham. And a ba itse re le baka ke because television o ya ka kgopolo ya batho ba lefase ba re ina le thuto e itshwereng. Mara ona le ba bangwe ba le busy ba researcher ba khono bona ba re no ministry wa Malaki ya chapter 4 o bolela nnete o tla ka setlhogo se se reng television is the curse of the world. Because bona le something se ba se bolela mo ba re we attempt to discuss on this subject. It is not our intention to discuss this secular study which have been already done in the negative impact of the television into this modern world. So when motlhanka modimo a bolela bana ba modimo a re television e selo se se botsi mara nna bja le ka a message believer I don't intend to have a television because lefase la bolela ba re television ina le dilo tse di sa mo bathong ba lefase and ke nnete ka kgopolo ya semotho e ka bonala e le botsi television. Mara motlhanka modimo a bolela a re o ka lebella bana ba modimo mo 100% ya nako ba ira ka mo television ba bolela ba re television e tlisa thuto mo bathong mara mo 100% 95% television e tlisa entertainment. And we no uphetela lengwalo la Timothy 1 Timothy chapter 3 ya re metlheng ya bofele ho tlo ba le batho ba ha o ba lebelela bopeo sa bona ba tla ba na le borapedi mara mola ba sena matla borapedi and batho ba batla ba tsamaya ba iketlile ka a pleasure. So re tla re bella o ya le ka di code bana ba dire tla no bala mangwalo ya bonsa re television ina le effect e feng mo bophilong ba batho and then ra tsopola le di code tsa mo profit and then ra bonsa re decision e tlo ba mona a ke re le ntsela modimo le rerwa bana ba modimo a ona motho a tshwantse a apelwetse o tsia decision ye le ntsela modimo le tla ile na le something ka more wena wa kheta ore ke tsela pele ka bophelo ba ka ba khale and then ke or ke a change ke tsia bophelo bo botshana. That is why mafelo mo profeta a fetsa go bolela ka taba ya television bana ba modimo a re question here should the Christian watch television and movies now and then o lebella re dilo tse re tlo di bolebela mo ya ka mangwalo ra tsa le dikgotsa mo profit o bona mo wena re ya o benefit you can carry on mara o bona ka re a do benefit ngwana modimo ra re ka manza mangwe o tshwantse wena o khawane le yona mara se ke rata mo stisa ka mo profit a bolelang ba modimo a re tsile hore re le bana ba modimo he le ntsela modimo le re bitsa re bile tsa re tshwantse re be total separate with the things of the world. So television into this modern world we want to discuss this from a biblical prescriptive scriptures.
whether Christians should allow a TV in our homes or not now. Because Muprofita ba no wa bolela mara yena a lebeletse ba ba television is a greatest promoter of unrighteousness. Remember, he una le silo se ngwana modimo o bona gore a se o be I gaufi le modimo. You chance o khawana total o tle o khawane le so. Amen. Ba no re na le rena go ngwe bana ba mtime re ka botsa re ska dira silo. A ke di answer tsa batho tse. And mo Muprofita a bolela bana ba mtime ba bolele ka television fela o bolela le ka mo magazine, the radios and movies and DVDs and a bolela hape le ka di internet tse di le gona mo nako re phela mo yona. That's why ona le mongwe a re rile molaetsa wa re ba mtime re tshware re recognize nako e re phela mo yona le molaetsa wa nako ya rena. And re tla re bona le ka ya ka mangwalo re go irala mo nako re phela mo yona. So re tsebe gore mo di statement e se re tshwantse re lebelele gore he o na le something se ba mtime se sa re bringing closer to God. Re tshwantse re khawane le so. Mara yo lo re serious ga go le modimo re ka tswela pele ka se. So mara mo le tsela modimo le re Lord, this only have found that God has made men upright, but they have thought out many inventions. That's right. And this invention re tshwantse re tsore itlile ile silos a ke Bibele ye re bala broad verse chapter Genesis chapter 1 over verse 26 and 27 and re tle re bone silo se se tswang o modimo le se sa tsweng o modimo and then re tle re khone ba modimo re ye me re be le choice. Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Bjale modimo a re dire motho ka go tshwantša ka rena a tshwane le rena a butše dihlapi tša lewatle le nonyane tša godimo le diruiwa le lefase ka moka le digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng. Ke mo modimo a bopilego motho a mmopa ka go itshwantša a mmopa ka go swantša ka yena modimo a ba bopa monna le mosadi. A ba bopa monna le mosadi. Amen. And I 29 year na mola Ecclesiastes year Lord, this only have found that God has made men upright. Amen. But they have thought out many inventions. Ka speli irin bror ba Ecclesiastes ila 29. Amen. Se ke se hweditšego ke se tee se se. Batho modimo o ba dirile ka baluki ke bona ba ba nyakilego matlhale a mantši. Modimo o irile batho ka boloke mara ya ba bona batho ba nyaka matlhale a mantši. Amen. So he mo profeta tswela pele ka message and then re bala le ka mo Bibeleng ba ba ke re Bibele e re botse re motšheng ya bofelo re tlo bona ka Satan a raise standard sa. Amen. And Satan o tlo raise standard sa ba modimo ka ira ka o ketsa matlhale. And the more o ketsa matlhale ba a re lebeleleng mo re tla mo nneteng Bibele re modimo o dirile motho ka o tshwansa yena a ba dira monna le mosadi. Amen. And then mo re bala bona Bibele a ba ira ba botse. Yeah. Mara impa bona ba khawana le modimo ka re ba inyakela matlhale a bona. Amen. Bjang re lebella bana ba modimo mo profeta he a bolela something ka mo a re one of many things which men had thought out and invented is television. I get bro 29 ela le bala ka skwa e ring ya Ecclesiastes. No, this only have I found that God hath made men upright, but they have sought out many inventions. Invention. So most statements say one of many things which men have sought out and invented is television. It involves us as a result of man's desire to break into a higher dimension of science. One idea led to another, one experiment led to another, revealing even a greater possibility in the realm of science of all communication. Ina go re phela mo yona mo motho a tlileng ka botlhale ba modimo re a nya go break to another realms of science. Yeah. And then a tsweletsa television. Kano mo profeta o khotile lengwalo la Daniel chapter 12 verse 4 a ke re ya ibala ke mo ire botlhale bo tla ba bo oketseng. Yeah. Bibele ye re ba modimo o ile batho ba uluka mara empa bona ba inyakela matlhale a bona. E ka lebaka le ba nyakile go break to another dimension ile dimension ya science. Yeah. Kano he re bona the 20th century witnessed a literal explosion of science knowledge fulfilled in the science of realm, the prophecy of Daniel chapter 12 verse 4. So re phela mo nakong ba ba modimo science e phileng matlakatsela e makatsang. Mara this science e leng sona motlhanga modimo a bolela re he modimo a dira motho
modimo o tsere lenyora a lebeya ka moara soul ya motho and lenyora le a lebele ka moala soul ya motho gore motho o tshwantse a nyorele modimo ka nako tsotlhe no motho ka o se itlhokomele bophelo ba hae gore le yena a tle a tsebe position ya hae gore yena ke ene mo Christ o nyaka something se a ka timolang lenyora se la ka sona mara se modimo a sibeleng mo motho gore tshwantse a timole lenyora ka sona bana ba modimo ke yena modimo ka sibile ke lentswe la modimo so the statement tse re tla di bala go pele bjano and then ra tla ra bona re mafelelo motho o bone re yena o tshwantse a create something se a ka timolang lenyora ka sona and selo se a senyakang bana ba modimo go phela motho a phela bophelo ba boiketlo and mola bophelo ba boiketla ngwana modimo ba bontsha bo bela khule le lentswe la modimo so here lebella ka science bana ba modimo mafelo maybe re tla bona le the consequences, the results, television, radios, magazine, di kaba di dirile mo batho. A ke re mo profeta wa bolela re ba mdimo. Riskate a ke re ke lengwalo le moruti maloba o di balile la Ephesians chapter 4. La riska be ra khupisa moyo mo khetho o re shaile ka wona o fitlela letsatsi la tuku. Amen. So he motho a shaile ka moyo mo khetho mo profeta o le re was only the baptism of the Holy Ghost. Holy Ghost will lead you to the word of God. Amen. Se o bona batho ba sa khone lead to the word of God, it is because of that. But with the purpose, ye modimo a batlisetseng yona mo lefaseng. A ke re hona mo lengwalong lela at the sister bror tshilela mo verse 12, chapter 12 I mean to say. Over the verse 13. Amen. Chapter 12 over the verse 13. Ari kwen pete mo ya ditaba tsotlhe. We fa modimo o lote taelo tsa gawe ke se se tshwanetsego batho botlhe. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is the whole duty of man. He modimo a sara a dira motho bana ba modimo se na mo direla sona ne a mo irela gore mafelelong o tshwantse motho a tle a fellowship le yena ka nako tsotlhe. Amen. Dano motho he modimo a mo irile a le mo right and then a me a tshimong ya Eden a ba a mo fa le molao. Se se tlileng sa tla sa tloisa motho bana ba modimo a se se re tla tla bala mangwalo ene yana bontsi ya itsamaya re tla bala le di code tsa mo profeta re tle re bona re mafelong re tla tsaya decision we re ka tswela pele ka ba le television malapeng ha rena and then ke ini se television e tla ba ire gola ka sona a re boele hape go Genesis bror o ba le chapter 3 o ba le verse 6 and 7. Yale musali a bona setlare seo e le se se botse se ka lewa. Se ratega ge se lebelelwa, se kganogela ka ge se tlalefisha. A ba a fula dienwa tša sona, a ja a neela le monna wa gagwe e a bego a ena le yena a ja. Amen. Amen. And then bano a re tsweleng pele re no bolela mara e nako modimo a re maybe ke chiefte mo di notsing ke tla chiefta mo di notsing and then ra bala mangwalo bana ba modimo a re tlhonolofatse. Amen. Re bolela ka television and Christianity. Amen. So bibele mo statement sa bolela bana ba modimo of course scientific electronical invention have now involved far beyond television. It is now encompasses VCR videos, video games, DVD, personal computer, and worldwide internet webs. Every day, more and more choices are being provided for the entertainment of our fleshly desire. That is why statement that say, "He batho ba bolela ba re television you botsi it is a thuto mo banong bathong e alright." Mara is only 5% e go ka e ka tlisa education e rileng television mo pela batho. Mara 95% say se bringa entertainment of our flesh. And our flesh is our enemy. Amen. Because here bolela ka linaba la rena o re ska khono tswela pele mo le letong la rena la borapedi sa mathomo bano ba modimo go re phela too much mo nameng. That's why we are bringing provided for the entertainment of our flesh desire. As he did in the Garden of Eden. Yeah. O ile ni Satan go tshimong ya Eden. Modimo o bolela le batho a re le stlharisela le sikabela tshara le sikabela sija. Scripture say bro le swifafetsa mo sibala sa Genesis chapter 3 verse 6. As he did in the Eden. So in this age our enemy makes all these things to appear to be. Bala bro rape Genesis chapter 3 hela verse 6 and 7.
bjale mosadi a bona setlhare seo e le se se botse ge se ka lewa se ratega ge se lebelelwa se kganogega ka ge se se tlhalefiša a ba a fula dieme tša sona a ja a neela le monna wa gagwe a bego a ena le yena a ja ya ba bona go budulogago maatlo a bona bobedi bja bona bana ba lemoga ge ba sa apara ba rokaganya matlakala a mogo. Amen bro, re a leboga ke re Bible e re a se lebelela a bona se le se se botse se kgatlhego. Amen. Bano Satan se a se dirile mo tšhemong ya Eden bana ba Modimo, even in this age wa se dira. So as he did in at the Garden of Eden, so in this age our enemy makes all these things to appear to be good, pleasant. Genesis chapter 3 verse 6. From the biblical Christian perspective, how should we label this wonderful invention of man as they are good? These are of devil. They are because these are the product of the tree of knowledge of good and evil. If we say that all these inventions are good, then we credit God with having a part in this discovery. The courier ka bolela bana ba Modimo re television e all right mola ile sil product e tswa mo starring sela sa o tsiba bobe le uluka hora re ka mantswa mangwe re tsia Modimo le yena re motswaka mo tsona dilo tse and mola Modimo yena a se bona because Modimo o bele a warning ya re le ska bela tshwara and le ska bela just tarsi sa o tsiba bobe le uluka ya no Satan se a se dira ngwana ba no bana ba Modimo o le ka o tlisa dilo tse di bona lang di le good and pleasant more special mo aging e rena re phela mo yona. Mara his purpose bana ba Modimo go nyaka o ntsha batho mo lining ya Modimo bana Modimo a dirile motho a ke re Bible mo re badile ngwana mo Ecclesiastes chapter 7 verse 29 Bible e re Modimo o irile batho ba le baloki mara impa batho bona ba tla ba itinyakela matlhale a bona. So se se dira gore bana ba Modimo re bone mafelelong re le khole le Modimo re tsele silo se se invitileng ke motho re re ke sona se se lokileng ene Modimo o beile lenyora ka moaraso le ya motho gore mo lenyora le Modimo a lebeleng o re ka nako tsotlhe wena o tshwantse o nyorele le Modimo. He Bible e re sidiba asisi ba batlanwang metsi mo sidibeng se ba ka se thole ba nyorwa e rwa lentswe la Modimo. He Bible e re batho ba ba tshwereng ke tlala e ba ka tla ba ja mo ba ka se thole ba tshwara ke tlala bana ba Modimo e rwa lentswe la Modimo. Bano Satan o chifta motho a mo ise mo dilong tse di ka se mogole ka selo. That's why lentswe la Modimo le re tshwantse re skanya ka bobe bo bo bolang re nyake dijo tse di sa boleng ka ya o sa feleng. So Satan o ira dilo bana ba Modimo a di inverter o di beya mola di lebela e di tse di botsi and di lebela di tse di botsi mafelelong yena wa tsi ba re purpose ya gore di draw batho khole bo honeng ba Modimo and then ba ikelele dilo tsa lefase. That's why lentswe la Modimo le bolela mo bukeng ya 1 John chapter 2 verse 15 he motho a rata lefase le dilo tsa lona le rato la Modimo a le ona mo yena. So that is why more statement se bolela re dilo tse ka moka bo DVD personal computers and the internet ba every day they are iriwa and every they are abrogatiwa and they bring more choices to be provided for us as the entertainment of our flesh. Wa bona akiri mo prophet o re rutile hantle ka motho yo a feletseng in a three realms body, spirit and soul. O tseba re mo Bible e bolela re ke the desire of our flesh. Dilo tse re di lebelang le tsela Modimo la bolela bana ba Modimo scriptures se sengwe re tlhokomele selo se re stensa ka mara maphelo a rena. A ona taba re o stensa ka molomo a ona taba re o stensa ka matlho a ona taba re o stensa ka ditsebe. That's why ye a tsela pele motlhaka Modimo I don't mind gore ke wena motswadi o dutseng ka mo in front of the screen khotsa ke ngwana mara se nna ke Steve he wena o dutse o lebeletse TV. The seed of the word is being planted in you and your children. That is why u bona mafelelong ngwana ha ya hula ka di fruits tsa the word ka the seed of the word. A ke re ona bana re phela mona go ngwana ba Modimo re le ba Christ re le negative mara ene mola re sa tshwanela ba negative tsantse re be positive. That's right. Re bana hona bana ba palilo ka setlholo ba khala la itsuru mo profeta a fihla mo tla ke taba ya re television e tsere nako e ntse ya re batswadi a ba sa dula fasile bana ba bolele he o le a sister o na le mositsana ka ma o tshwantse o tsamaile yena o ya ka di stages and o tlotla o mona le ha a hola re kana wa tswa re a fihla mo staging se se so o mo treata bya ya fihla mo staging se se so o mo treata me mara television e tsere dilo tsela ka moka e dintshitse batho bana re bophelo bo botsi o dula le bana re iketlile re lebeletse a television screen mola
and mara mafelelong o tsebe re moprofeta wa bolela I don't mind gore ke wena kgotsa ke ngwana mara se nna ke se tsebang gore the seed of the word is being planted in your soul. Akere Bible e bolela ka lengwalo la Mateo 13 ba ba mo re molemo o tswile a yo gasa peu e botse ke morena Jesu tshimo ke peke ke dipelo tsa rena ya na wena o dutse ka mo pela screen o lebeletse moprofeta wa bolela and this is true. The seed of the world is being planted in your soul. And akere peu e nngwe le nngwe e tlantsha dikonya tsa yona. Kana e tsontsa dikonya tsa ba re tshwantse re tlhokomele maphelo a rena re le bana ba modimo. Re tla no fela ke tla mo di noting and then re compare le ka mangwana and then re tle re bontshana mara ke dumela re ya mafelo mo re tla bala dikhoti tse dintsi tse moprofeta a boning and le wena o ka tseya matlho wa boisetsa gore bana ba modimo nako ngwe sibi he o sale ka mo rason a o bone bobi ba sona mara modimo a o ntshitse o khono bo bona bobi ba sona bona le taba ya re a wa man mara why ba ka re khala ba re ska lebela TV ape dilo tsela di rwetse re di bona mara o tshwantse o tsebe the main purpose e modimo wena a o diretseng yona the whole matter kuri wena kana o tsotso o bo ife molao wa modimo kana o tsotso ga ne batho ba inveta dilo ka tlhalogano ya bona and then rena re ditsa re ditswaka re le lentswe la modimo re ra television e lokile e bana ba dutse e ba tlosa o boroloa wa bona re ke le taba ya re lenyora le la la nyorela lentswe la modimo ra le bolaya re nyorela dilo tsa lefase and re nyorela dilo tsa lefase moprofeta wa bolela a ke re fela re bolela re no television it is a good education mo baneng ba re mara re tsebe educational system yi contrary le lentswe la modimo civilization e contrary le lentswe la modimo that's why lentswe la modimo le re modimo wa rena a se modimo wa change ke modimo wa maabane wa today wa ya usapeli lefase le botlhale bo phela bo nyaka o le abrogate kana go tsotsotle that's why ba bolela so mo bare every day more and more choices are being provided for the entertainment of our fleshly desire as he did says ka mkho Satan a dirile ngateni go chimu ya Eden and then le Eva aba adumele Satan atla so even more this age ban bam dem is still doing Satan makes all these things to appear to be good, pleasant. From the biblical Christian perspective, we shouldn't level this wonderful invasion of men with God. Definitely sure this is of the evil because it's something that is a product from the tree of knowledge and of good. And if we say that all these invasions are good, then we credit God with having a part in this discovery. Bible says ribalele mo bukeng ya James chapter 1 bro rubale verse 17 James ki Jacob ka ya mo speaking ki Jacob chapter 1 verse 6 17 yona bana ka tsela ke ni o tsotle ke botse le mpototle di tletšego di tla godimo gora diedi yo go yena o se o mphetogo le go dikologa ga meriti if let's 17 every good gift and every perfect gift is from above akere more nya go bonsa gore bana ba modimo he rena re bolela re television is good mola television is not from above it's a mo lefaseng a re tsebe posing ya rena because dilo ka moka bana ba modimo the perfect and good are from utshakolodimo every good gift and every perfect gift is from above and comes from the Father of the light with whom no variable blemish and neither the shadow of turning. Because the loka moka tse di tswang lo di mongo ba modimo ka moka di perfect and di good ke tse di tswang ho modimo. So if we say that these things are evil, then we can only conclude that Satan is the father of all this invasion. Amen. La bona ba modimo re dumela television is evil. Re tshwantse re dumela a se modimo a creatileng dilo tse. Ki Satan a di creatileng. So how can a Christian a ka amana le dilo tse di creatileng ka Satan? A ke rona ba no una le fela ke utlwa batho ba bolela ba re no di television re tshwantse re di reke ke nthe botse if ka nnete ra di reka re nya go utlelela re nya go bona di DVD tsa mo prophet re nya go mona ebele ka ona le di DVD mara bothata gore question e ashi re tla re bonsana o re le fokolela Hollywood ba modimo le dirile mo lefaseng
bothata a shibo bana ba modimo re fela re lokela le di-ariele wa bona ra isa le tao ya re nyako boela di-DVD a ke re DVD a e nyaki ariel kono itseng sa fela wa e lokela mara re sala re lokela le di-ariel ka mara dintlo tsa rena ora re ka mantswe a mangwe re nyako e re TV e re gole and then re dule mo pele ha yona re tle re ilebelele mara dilo ka moka tse TV di irang bana ba modimo 100% 95% it's ya batho e ba ilahlela go lefasing because it is entertainment fela and that entertainment ngwana modimo a fela ya bjale ya ka mo arapelo mo profita wa bolela re yona bjano a re lebeleleng conduct ya basadi ke ka tsela e kerek e conductang ka teng ka tsela e kerek a isa tsia o tswa mo lentsweng la modimo kerek e tsia o tswa mo lefasing that's how bona lefasi le mo profeta a bolela ba a re o bona basadi ba tsamaya ka the foil and bob there it is because ba ibone mo TV he o bona batho ba tsamaya ka di short le di mini skirt it is because ba di bone somewhere o tswa go television and he batho ba fetsa ba nana re ke bona bophelo mo la taba isi yona bophelo go re kana se modimo a re diretseng sona o re diretse rena re tshwantse re be ba o boy family la o ya hae kana go tsotsotse bana ke re ba fetsa o bala Jacob chapter 1 verse 7 yi bolela hore bana ba modimo every good gift and every perfect gift is from above he motho a dula a re yena o nyaka go gain knowledge ka o lebelela di internet o tsebe re internet ke selo sa mo lefasing ene consequence engwe e yirile ibile ngona ka taba ya dilo tse bana ba modimo la itse rona le batho ba losting maphelo a bona ka taba ya o sala internet too much morao bona bana a ke re bana bana le hore ba dula ba re ba o irwa dilo tse they so called kin ko chata le WhatsApp dilo tse and mafelong di o tsia di o lahlela kae di o lahlela le go and mo profeta a bolela a re o ya di heleng bana ba modimo wo so simple ka taba ya hore batho ba sa tlhokomele lentswe la modimo he wena o le busy o duletse dilo tsela o palla ka o fida motho wa ka mo hare ka lentswe la modimo ka re wena o duletse dilo tsela kana botsotsotle and or wena di a gole and mo la mafelong a di o gole ka sela ke re o ke hona mo James ya ke sa fose mo Bible Paul a bolelang taba ya re bana ba modimo re ska ba utlwi ba lentswe la modimo a re beng ba fulufile ba lentswe la modimo gore lentswe la modimo re le dire amen statement se sengwe se ke se ratileng a se wa bona silo he o se bone a o khono se libala a ke re wa bona lentswe la modimo ra batho ba tla ka mo ba preacher re lo utlwa ka ditsebe mara re lebala ka pele mara se motho a se boneng a khono se libala he o ka bona batho ba lwa ka mo TV wa tsore le bana ya ba khatla taba ile ene ba ka se libala that's how bona mafelong hona ba no bana ha ba hula ba le bully it is because of the spirit the seed of the word e plantilwe mo bona and mafelong bana na re ke bophelo ene selo se la bana ba modimo a se bophelo so dilo tse di botsi bana ba modimo le tse di khatlisang ka moka di tswa le odimong yo a re creatileng mo lefaseng that's why Bible e re modimo o dirile batho ba be ba botsi mara empa bona ba inyakela matlhale a bona ene ka taba ya o tsamaya re nyaka matlhale ba modimo re thoma o ba khole le lentswe la modimo because is taba e ireleng go tshimo ya Eden ka lengwalo le la re le balileng la Genesis chapter 3 verse 6 and 7 mola la bonsa re a thoma o lebella setlharsel a bona se khatlisa se le se se botsi immediate se o se bona se khatlisa lentswe la modimo bana ba le re dilo tsotlhe di lokile mo pele ha modimo mara a se tsotlhe tse di re profitang tse dingwe e bile di risa tahlego no if we say that this invention are a product of the tree of knowledge and of good and evil then we must acknowledge God's warning gore ke ni bro leswe o ska be wa ja setlhare sela amen re balele mo Genesis o sa itse Genesis chapter 2 bala verse 17 chapter 2 bala verse 17 amen fela setlhare sa o tseba botsele bobe sona o seke wa sija ka ba bana motlang o tlo o sija o tlo gwa lefu a ke re bjano ke statement mo se bolela le nna le wena bro e ngwana modimo a ke re tsama ka ministry wa Malaki ya chapter 4 and re ra o dumela molaetsa o bana ba modimo so if we say that these inventions are product of the tree of knowledge of good and evil then we must acknowledge God's warning that to eat the tree of knowledge of God of the knowledge of good and evil result is death amen he o lo re dumela re bana ba modimo ja ka mo tlharing se ke o ke lego gona a re dumele a re tlweleng modimo a re fe warning e modimo a bolelang because he bro le bala verse ela e reng
yona 17 fela setlare sa go tseba botse le bobe sona o seke wa sija setlhare sa go tseba botse le bobe o ska be wa se ene setlhare se ba modimo mo aging e re phela mo ona ke sona sa o tlisa batho ba re tseba botse le bobe ene batho ba nana re bobe botse gore dilo tse ba di bonang ka mo ba nana ke tsona dilo tse di botse ene mola e le lego la mafelelo felelo that is why motlhaka modimo a ke tsore ba ne re le conference ka December o tlole moruti a bolela mantswe a mangwe nnete ke sa tsere bana ba modimo ba khono khopela di CD tse ka re melaetsa e la ho mo moruti ne a bolela re since a thani bana ba modimo a breaka that program ya modimo hona ba no boima o mo lefaseng na go re phela mo yona o kry ba re sana le a sister kereke e ileng a virgin e yeme e khona mo keep up virgin ba yo that's why le ntsila modimo le mo profeta bo ile re won sorry spiritual in natural thing the type of spiritual thing bo boima rona ba no bana ba modimo le sohane le kanyala a virgin because batho ba ja mo starring se and starring se bana ba modimo se tlisa bobe batho ba re ke go loka mara se tlisa bobe bo bongwe ba ka re batho ba phela mo lefaseng mara islar ba go di hele ke rata le ka mkho mo profeta a tsang di khotsa a di beya ka teng are imagine a sister o mo botse a dutse mo fase a ke re bolela ka a sister re tla ba re bolela ka kereke and then imagine a virgin e dutse ka mo fase e lebelle monna le mosadi ba khisana ka mo ara TV di ira ne di lotsela mafelong ku rona ba no re ska tlhola re makala bana ba modimo re bona bana ba banyane ba no ira dilo tse ka re di lisa di tlhonga mo pela re increase because ba di bona mo and then mo profeta wa bolela a re ka tseba re as a true Christian ye o le a brother o tshwantse o nyala o ska be wa tswa letsatsi le o nyala mosadi o a khisaneng le a khisilwe ka o mongwe before a tsena mo lenyalo and then dilo tse a dira ba fa di tse ba di tlisa mo TV ba actor ba ba tlisa di lesson mara ba tlisa di lesson sa bona gore ba tseba gore ba nyaka le chelete Satan wa tseba gore o promota bobi bola ka mo gona le mo profita bana ba modimo ebele before ke tlo no ya khole ke no ibalanyana khoti ya hae mo ke tlile a ibolela ane re tlotla re ibona le rena re bana ba modimo ka nnete na go re phela mo yona re phela mo tsileng e nngwe ya o shisha ka tsela e nngwe makatsang bana ba modimo mo messageng wa influence yo au preaching ka 1964 ka February ka di 15 our people got away from the things that they shouldn't have our people got away from the things they shouldn't have they stay with the church got lukewarm or cold and the children got out into the world now Hollywood put out all these movies and television and so forth ore bana ba modimo ba tle ba dule ba di levelela ba ne o dutse ka mo ara TV re ka bona dilo tse di iralang ka mo ara TV bana ke taba ya re monna o khisa mosadi e se mosadi ya hae le mosadi le o nako mosadi le mosadi ba no khisana mo le ene re ka tseba re the purpose ya re modimo e a bolela re batho re tshwantse re tshware ha botse as a kereke ya modimo re na le matla ya re tshwantse re bonse Kristo o fihlela mafelelong ya ne re le bana ba modimo as ona mo messaging wa influence o dilo tse ngwana modimo that's why mo prophet are I don't care ore ke wena gotsa ke ngwana wa a dulang ka mo pela a screen sa television se nna ke tseba gore the seed of the world is being planted so he bana ba dutse ba bana ba modimo ba lebeletse dilo tse batho ba khisana ba irana ine mo bona ho irala gore bophelo ke bona bola that's why re bona lefase le bana ba modimo bona bana le je mele tlhaka-tlhakane ka tsela engwe se le fase le tlhaka-tlhakane ka tsela e mare le statement sa rena se re he o le rena ra dumela re this invasion ke dilo tsa devil yo atlisang dilo tse from the tree of knowledge and of good and evil ona a re dumeleng warning ya modimo ya re discover raja mo stlharing se because the bible why you discover raja bana ba dimake le re tshwere ke tlala for motho wa ka montle o ra mo fida ka dijo hape ya o dulela television o fida mind wa hawa ke mind is the gate and then itloa ka mo gating dia ka dia go solo but instead ya wena o hule godly mwana modimo o tlo hula worldly and le hula worldly ke ka lebaka lena go ngo bana ba modimo bona le batho ba le fast aba khona re differentiate he re kopana le bona yo ka kopana le bona ba fellowship ka generation re fellowship le bona ka generation ke dilo tsa le fast so tsata le ngwana modimo o kopana le motho wa le fast he ba fellowship ka dilo tsa bona wena o ba bonse re difference wena o na le go o jang ona o jang mo stlhareng se se tlisang bophelo bo bo sa feleng ile lentswe la modimo ene ba tle ba o tsibele lentswe la modimo le re bana ba modimo rena a ra tshwanela o tshwana le batho ba le fast
something more. It is serious indeed. Therefore, we must know where we stand regarding this invasion, which have been made to appeal to old human nature and appear to be good and pleasant and to be desired. What should be Christian attitude towards television, video, computers, game, even to the internet? We cannot brush this under the carpet and pretend it is not serious matter. It's serious matter because dilo tse mafelong di na le di effects di tlisang. So here le ba re tshwantse re tsebe our position ya rena le dilo tse tsa lefase e ka ba bo television, bo internet, bo radios, and re ka pretend ba ra brush this topic ra be ka mo tlasa di carpet re nana no I serious. Is serious ka mokho o makatsang wa tse is serious uri le batho ba lefase ba ba dila ka criminal ya lefase. But television he promote crime ka tsela e nngwe makatsang. We try something se ba se bolela. But the criminal lawyers say that this electronic invasion are the greatest crime breeder in today's world. But educators they this is ke mo ya di impact e bana ba ibang hona ka mo television and le fase le pala ka create ka control a crime mara ba bona ba base ba lebelo re selo se se lokile mara wa utla ba criminal law ba re ke the greatest criminal breeder in today's world. Akere ke rile ko mathomong ba fela ba bolela ba re yona television it is a thuto mo batho mara utla re bona ba tsiba go di muru ba bolela ba re educators state that TV is the greatest hindering to the education. Wabona ba ba hape ba di contracting ta bona. Akere ba tare television it is a truth. Mara ba bo hape ba bolela yona television ba ke yona e hindarang uri batho bana ba sekolo ba ska khona perform because ba dulela nako enji ba spenda ba le mo pela television. So e ba spenda nako enji ba le ka mo pela television expect nga to produce 100% result. Akas produce 100% result. TV is the greatest hindrance education. Some say TV, videos, internet are a great educational tools. They can be true, but that is not true. 100%, 95% of the television, all what they produce is entertainment, not for education. Satan indeed is using them to educate people. Archery statement this Satan is indeed using them to educate people in everything that is evil. La bona silo se se ira ba modimo ka nnete Satan wa se berekisa hore se rute batho mara dilo tseng dealing evil. Amen. Mo ya ba tsela pele ba bolela a kere na go ngwe re bona bana ba actor bana ba modimo a actor a tshwere cigarette o ibone kae hape ka mo ha ile na le tsubi o ibone kae o ibone mo television e o bona ngwana na go ngwe a actor a tshwere le botlolo la beer o ibone kae o ibone mo television. So television bana ba modimo mafelo e ruta batho o ira dilo tse ka moka tse dealing evil. Bona re tsela pele o bona adultery, fornication, prostitution, it is because it promotes more. Una little terrorist family, but Banaba Hula, over Hoodis Habut, Ubela Libon Habut. Mararepila Mona going Banamudim, Lefasile, listening, Watika Mona, Ocasibili TV, Ocasireki Banaba, or the smartphone, or overrad. Maramafelo di Loteba device some of because Abadi Beregisicatila Mali. So warning air narna leon as Christian was one dimuri transferit morieming hona. Korina araye maka scripture say mbalele verse 4 fela bro na mola 1 Timothy chapter 3. Unobala verse 4 fela. Rena as Christian araye mamoli filong le. Amen. 1 Timothy chapter 3 ubale verse 4 fela. Kore bana ba mpimbala lena go bakana thoma le ko verse 1 mara kinya ka bro ba mbale verse 4 fela. Rena re tsibora araye mamoli filong le batho ba tshwantse ba yeme molo. Amen. Luke chapter 3 verse 4. Ibe e abusha gola la pe. On 1 Timothy chapter that was the wrong scripture. Roge ki second.
e tlo ba ya ke second ke second ya ke yona ke second e tlo ba baeki ba ipushi ba ikgantshi ba o itsina ba latlile modimo la bona bana ba modimo mo be no re tshwantse re tsebe re se eva a se rile mo tshimo ya Eden rena ra tshwanela ra se dire re nyaka bana ba modimo ba re tsamaya ka tsela ya malebo. That is why mo ba re but as Eva brushed aside God's warning, even so this generation yana go re phela mo yona for pleasure seekers, amen, brush aside the warning concerning this very negative impact of television. Kuri la bona le na go re phela mo na bana ba modimo re tirira se se dirileng ke Eva. We brush aside God's warning. We are the seekers of pleasure. So this generation of pleasure seekers brush aside the warning, the warning concerning of the God. Bible e re mitleng ya bofelo go tlo ba le mabaka a mathata. Da why ke re le ba le verse 4 e la fela ba ke mo Bible e re traitors hate highly minded, lovers of pleasure more than the lovers of God. And pleasure. And this pleasure really ratang so so our position as over the lover of pleasure more than the lovers of God. So but as ever brushed aside God's warning, even so this generation of pleasure seekers brush aside the warning concerning the very negative impact of television, video, internet, and it influenced the people act and live. Kurabona silo se le dilo tse le re di bona mafelong di atla mo rena di a influence and re nana re ke bona bophelo mola e se bophelo. Bibele e re ruta gore bana ba modimo bophelo ko tsiba Jesu, and o tsiba Jesu ngwana modimo o na le bophelo bo bo sa feleng. So bana ba modimo a re no fela re no bontshana le ka di consequences tse television e di dirile. I can give you an example ka gore ba di criminal law ba la re ke yona e tsweletsang crime ka yo sa feleng, and then by education ba la gore television e hindara educational performance. A re lebeleng wa tsore television ngwana modimo this is true e o ka dula fast wa lebelela la tsore e re bala me message ya mo profeta na go re ka bala ka message wa marriage ra bala le mengwe message so maybe engwe ke itshwere ka mo re tla re lebela di code modimo a sala a dira motho ne a mo direla modimo a be kore o be le something se tshwantse se fellowship le yena, and then atle ba phile ba khono go boledisana ka ha le na go e go tshimo ya Eden na fela a etela Adam le Eva a bolela le bona face to face. So TV na bana ba modimo na go re phela bona hina le dilo tse dintse tse e di tliseng mo impact ya relationship. Sa mathomo re ka no bolela ka re between parents and children a o sana poledisana. Amen. O ka kreya a kre me ya no mo re bolela ka all this electronic thing. E ka se be television fela di radio le tsona di hona mo le di telephone di hona go ka tsena ka mo malape go kry communication ke se hona ngwana a duletse kwa motlhaka modimo sal of preach a message o ka mo afa example ya ro kreya le nako ya rona nako batho ba tshwantse ba kopane mo tafoleng ba le bo botlhe ba feletse as le supper time o kreya a isa khona o mo o dutse kwa o lebeletse move wa hae mo phoneing khotso mo o dutse kwa o mo o dutse kwa o lebeletse, and then le parent nako ngwe le bana ba fela ba lwa ba lisa ba lwela silo sela ba re remote control because bana ba nyaka this channel motswari o nyaka this channel, and dilo tse ke impact e tlitseng ka television ba modimo. So it has a negative impact of human relationship between friends. Also not good communication between friends because of this scientific invasion. Also not a good communication between parents and children. Also not a good mo profeta a bolela are you know monna asala anyaka ore o nyala musadi o nyaka re ho be le something se tshwantse se be gaufi le yena maybe a tswa mmereko motho a fihle a mo brush and then a tla khono na mara a khono o lebala mathata a kopaneng le wona mmereko mara mona go re phila bona because of this television wa impact of human relationship between friends, parents and children, and between husband and wife. Communication malapeng a isa lohon. It can be a sister akabulelisa a brother who lo shota something kama and utsibor kabo shubar banyaka school office someone because of but what spend na enji bali mo television in. So ere ba bam dimore tshwantse re tsibor ba bam dimore na ara tshwanela o dulela dilo tse because dinale influence e di tlisa mutsa gore mafelelo even malapa ba bam dim a break le down and mafelong television e cross le di divorce tse batho ba sa tsibor di tlile ka re ba ka una le communication breakdown a sana communication a sana fellowship because batho ba dulela television malbara batho ba tla bolela ba re no
television a re duleleng re lebelele because it diretse gore re lebelele mara se e se bjalang ka moara soli ya ngwana modimo e bjala peu ya go se loke fela and mafelo o tlo bona se wena o se bjadile ka moara soli ya gago bjano re tshwanetse re tsebe gore bana ba modimo it has a negative impact of human relationship between friends, parents and children, husband and wife. Home have been broken through the media of television and internet. Life have been lost and the individual have been made for life, all because of the influence of TV and videos and the internet. It is time for statement series. We must be a real Christian or a Christian at all. So most statements say it is time for Christians to consider the impact it's having on their relationship with God and with the other Christians. Remember whether it whether I cannot taba e ka ba wena khotsa motswari o a dutseng ka mara TV a ka mo pela TV mara se nna ke tsebang gore the seed of the world is being planted in you. Lentsela modimo la bolela bro re o bala lengwalo la Matthew chapter 5 verse 28. Dilo tse batho ba di ula mo di TV ba di bona mara a re utlwe mo lentsela a kere baby ye re nyaka o tseba position ya rena re ska tshwana le ever ra ignore the warning of God. A re baleng mo Matthew chapter 5 verse 28. Wena ifala ka tsela e ge nna ke le botsa kere mang mang ya lebelela o mosadi a makganyoga o shedi a o tsitse pelong ya ga a kere mo code of conduct ya mo messaging bana ba modimo a ke se re bala message ya mo profeta re kopana le yona na ya re brother wa parabiang sister wa parabiang a skere he re kopane mo re bona bo sister ba rena ba apare botse mara e ke o dulela TV bja no o ra re kopana le yena a sister wa message ko television bjano lengwalo le reng bro rona mo 2018 ge nna ke le botsa kere mang ya lebelela o mosadi a mokganoga o shedi a o tsitse pelong ya ga so batho ba le ba o acta ko television ba apara bjang bana ba modimo a kere ba apara silifas bana he wena o dulela mo la television wa bona o plata mo harasolia o plata the seed of the world bana o planta the seed of the world hora re dilo tsela ha o di bona lentsela modimo le re mang le mayo a lebela mosadi aba a mokhanyuga o tsitse le yena so kere mara ba modimo re tshwantse re tlhokomele se re stensang ka mo ka mo harasolia rena re ka ba re stia ka matho kgotsa re stia ka tsebe that's why re le bana ba modimo re ka re ka no rapela ra tswela pele ha bo rapele motlhaka modimo o rerile dilo ka moka tsa re tshwantse re tsebe le a code of conduct ya mo Christ re o plela music o mo bjang and wa para bjang and ke ine se a tshwantse a se lebelle mara le di mo magazine ka ofela tse tsa di tshila ngwana modimo o khawana le tsona ka tsela engwe makatsa jano blenji la modimo le re he motho a ka lebella mosadi aba a mokhanyuga re tsebe gore o tsitse le it is because ke ka lebaka le ministry wa Malaki ya chapter 4 a unya ke batho ba batle ba di tshilafatse ka dilo tse because mafelong dilo tse bana ba di na le influence. It is time for Christians to consider the impact it having on their relationship with God and with other Christians. Remember, whether it's you or your child sitting in front of the screen, the seed of the word is being planted in you. Arbaleng lengwalo la 1 John chapter 2 verse 15 chapter 2 verse 15 and 16. First John chapter 2. First John chapter 2. First John chapter 2. Amen. First John chapter 2. Verse 15, 16. This girl rata le fase le tsa le fase. Akere Bible e re sta be rata le fase le tsa le faseng. Amen. That's why my pomorao statement se rile hona he re motho a tseng silo se bana ba modimo re a dipela ra se modimo se tlise ka motho. Ora re se tswa le faseng. Amen. Bjano Bible e re ska be rata le fase le tsa le faseng. Amen. Oba ne re rata tsa le fase le tsa go le faseng o irala ni ka rena. Ba tsena pele bro. Ge motho a rata le fase le lerato la tatawe. Lerato la tatawe shuma le bona mo ye. And he motho a rata lefase le rato la modimo a le hona mo yena. A kere mo profeta bana ba modimo o bolela something ka mo a re
we should constantly give ourselves to the word of God and prayer, studying the word of God. Now when we spend a really more, we are not studying the word of God. Amen. We are not praying. But he motho a rata lefase le dilo tsa lona lerato la modimo a le hona mo yena ke ne dilo tsa lefase tsela pele ka yona o e bale bro ba le tsotle tsa lefase e le go kganyogo ya nama le kganyogo ya matlo le go phela ka go musha dilo tsa lefase bana ba modimo ke dikhanyogo tsa matlo bana ba modimo se se ira gore really there re tlo dulela silo se it is because re na le dikhanyogo tsa matlo a ke re polele ya lefase fela ba bolela ba re a re tlhatsweng matlo a reng amen re tlhatswa matlo ka o lebella television mara peo e tsenang ka mola ke peo ya mofuta mang a ke re di drama tsela re di dulelang mola bana ba Bibele ke re o ska be wa bolela maka e bile o ska be mara o ska be wa bolela maka wena mara wena wa dula o dulela maka o lebeletse mosadi a tsama le monna yo seng wa hae ene hona mola ba fela ba hakana mola re ntse la modimo le re monna o mang le mang yo a ka re a lebella mosadi a ba a mokhanyoa o tsutse le yena but ke dilo tse rena re di dulelang because re na le dikhanyogo tsa matlo amen Bibele ke re yo a ratang lefase le dilo tsa lona lerato la modimo a le hona mo ene o ka ithoma ape bro wa ibala yona from ko re o ithome mo teng is scripture said se ke la rata lefase le tsa lefase ge motho a rata lefase lerato la tata wešo a le bona mo yena o ba le tsotle tsa lefase e le go kganyogo ya nama tsa lefase bana ba modimo ke dikhanyogo tsa nama amen ane ka nama tlho a moka ya re tla mo di-realms tsa motho a mo mmeleng body amen tsotlhe tsa lefase ke dikhanyogo tsa nama amen and he re sala re dula mola re lebeletse TV matlo a rena a khanyole a bone dilo tsa lefase amen tsela pele ka yona le kganyogo ya matlo la wona khanyogo ya matlo matlo a khanyoa o lebella dilo tse heavily risk ka bera di lebelela amen a ke re yona television ke yona e tlisang mosadi yo tlo a ka mphatla banga apere wena o le monna o tla ba wa mokhanyoga no Bibele a shikiri o tsitse le yena amen le go phela ka go ikhumusha a ditšong go tata wešo le go phela ka go ikhukhumusa a ditswe mo tatae mara statement se ne ke nyaka gore ke stlise bana ba modimo ke dikhanyogo tsa nama dilo tsa lefase ke dikhanyogo tsa nama le dikhanyogo tsa matlo yaanong dikhanyogo tsa matlo ke tsona tse di isang mola mafelelong re dulele selo se 100% e yana go ya TV program mara only 90 kore the rest 95% is for entertainment and now fetsa ka mola ngwana modimo silo sela a sa o hula ka silo ba ne re le bana ba modimo re tshwantse re tse gore rena se modimo a re tlisetseng sona bana ba modimo ka nako tsotlhe go dula re fellowshipa le yena ka nako tsotlhe and re dula re fellowshipa le modimo ka nako tsotlhe ba modimo ke he re na le moya wa modimo o tlotla a ke re Bibele ye re he motho a bula he ke kokota ke a bula ke tlo tsena ka lala le yena and then nna le tate re tlotla ra dira madulo mo yena ba ne le modimo a dirile madulo mo wena mafelong o khone o tsweletsa bophelo ba borapedi bana ba modimo ka botlalo bo modimo a bonyakang mo bona ba no re balile Matthew chapter 5 verse 28 ela bro ke le ai bale and then o ibalile ntshilele bro re ye ro bala Psalm 141 Psalm 141 over verse 4 amen Psalm 141 over verse 4 141 verse 4 Hallelujah ka isisikameli sorry bro re tlotla mo yo sona scripture se bala 1 Corinthians chapter 10 verse 23 maybe to 31 mara bala verse 23 pele re tlotla mo seo scripture amen 1 Corinthians chapter 10 verse 23 chapter 10 verse 23 ke dumele ke dilo tsotlhe fela ga se gore ka moka di a gola dilo ka ke dumeletse dilo ka moka e se re ka o fela ka moka tsona di a gola amen tsela pele ka yona bro dumeletse dilo tsotlhe fela ga se gore ka moka di a agisha a motho a se ke a inyakela tša gagwe a nyake sa go gola ba bangwe motho a ska be a inyakela sa hao a inyakele sa go gola ba bangwe
Bibele e re ke dumeletse dilo ka moka e seng gore ka moka di a gola ke dumeletse dilo ka moka e seng gore ka moka di a agisa mara polelo ya lefatshe today ba re television ya agisa television ya brika bantu ba modimo a agisa television e hindara batho ba ska khona go gola mo moreneng ba golele too much knowledge ya lefatshe that's why ba re ka thoma rafana sebaka mo bantu ba modimo ra re fellowshipeng ke a botsa ba ba ka bang ba fellowshipa ka di movies ba ka fellowshipa o fita mukuru muthu aka fellowship nako enje o fita ha tshwantse a fellowship ka lentswe la modimo because bibele e re bala ape verse 23 la bro ke dumeletse dilo tsotlhe fela ga se gore ka moka di a gola ke dumeletse dilo tsotlhe fela ga se gore ka moka di a agisha and then sila o bala verse 31 ke gona ge le ja ge le nwa tsotlhe tse le di dirago le di dire gore modimo a retse ka tsone ka moka tse re di dirang bana ba modimo re di dire gore modimo mafelelong a tle a rwete ka tsone then he re tseba this bana ba modimo se invitile ka motho e sene ka modimo ora re ka reta modimo ka television a re no lebella baruti ba ba re rang mo di television bana ba modimo a ke re le a ke na topic mara re tlo no bolela ka television and Christianity glory a re lebeleleng pastors ba ba re rang mo television wa itse re pastors ba ba re rang mo television ka moka ha bona e seno ra hlula mara o ka bala di spoken words tsa mo prophet o tlo kry ba ya ba yo rera mara ba wonder after the beast because of baba program or se alla tshwanela o bolela ka sona o ka idulela TV wa ilebela from January to December o ka scream ruti ngwana modimo a re ba rera statement se ba se bolela hanjinji ba re we are all equal le basari ba filwe matla ba tshwantse ba rera and that's why bona ba batlalise ka bo it is because muruti wa tlotlang ka mo a re tlo preacher le ngwana modimo tlo ba tlo botsa matho ba tlo botsa hore o tswa go le filong le le fingwe ke feng kereke ya tlhoka lena pe re tseba di kereka mpa dina le maile so re tseba selo se ba ba modimo bibele e dilo ka moka di dumeletswe mara a se tsotlhe tse di re golang and dilo ka moka tse re di dirang re di dira gore mafelelong bana ba modimo a o glorify we modimo o ka se glorify modimo ka selo se because selo se is the curse of the world go bona le fase le soka tsela e bana ba modimo it is bona ba SABC e bile ona bana ba sa ditlhaloganye ba bolela ba re a re sanya go ntsha ditshwantsho tsa re bona batho ba toitoya because of di senya ditlhaloganye tsa batho ba bone le bona ba bone self le bona re selo se is a curse of the world because selo se o se bona ngwana modimo o ka se lebale o ka lebala se o se kwang mara se o se bonang a se hanje gore o ka tla ngwana modimo o tle o se lebale a re boele ko scripture se la ke le misteng mo sona bro ke rile a re stlweleng re tla boela mo sona sa Psalm 141 verse 4 a pelo ya ka e se sekamele taba e mpe bana ba modimo o beile lenyora ka mo arapelo ya motho and lenyora le a le beile o beile lenyora la re le bana ba modimo re tshwantse re nyorole lentswe la hae bjano that is why mo bibele e re pelo ya ka e ska be ya sekamela ene bro re o ba taba e mpi and taba e mpi e bana ba modimo e di tswa mo kae di tswa hona mo he o bona ona le polygamy e tswa hona mo he o bona ona le adultery e tswa hona mo bjano bibele e re pelo ya ka e ska be ya sekamela taba e mpi amen so Christian it is not too late ore re tle re tse molaetso ka tsire ka nnete ka makhonte and he re tse molaetso o bana ba modimo re tsabaye ka message wa mo prophet o la o preaching a re lentswe la modimo he le rerwa bana ba modimo le re biletsa total separate with the things of the world and he re ba total separate with the things of the world ngwana modimo e a o bitsa ka se o bitsa a tlo tlwela fela hona le mo a o biletsang ngona and then mo yena o biletsang gore o tlo thoma ngwana modimo wa tlhokomela ke yena and o tla ba a o tlhokomela ngwana modimo go ya ka lentswe la modimo so a re lebeleleng se sengwe se bana ba modimo re tshwantse re se gore re le bana ba modimo ke ene se re tshwantse re se dire na ra tlho re go botlhokwa re ka lebella TV hots a go botlhokwa na this chapter verse e ba fetsa mo e bala brothers ye re pelo ya ka e ska be ya sikamela ditaba tse mpi and ditaba tse mpi ngwana modimo e se re wena wa di dira mara as long as o di entertainer ora o sikametse mo tsona then o pelo ya o e palla ka o emelana le lentswe la modimo so Christian it is time for Christian to consider the impact is having TV
kuri ke nako ya ba ba mdi as Christian re tsebe the impact a television ina le yona mo maphelong a rena and he lo re tseba this impact re tshwantse re lwele re dipelo tsa rena kana tsotsotse a ibe tsa o nyorwa di nyorele o dula le modimo kana tsotsotse because David a bolela pelo ya ka a nke iska sikamela taba tsempe hore re ka mantswe a mangwe we must have to distance ourselves from silong se a ke television that's why o bona mo prophet I criticize so ba bangwe re ka no dula re no kenya go bona ditaba ke be up to date ditaba di bala how many minutes 30 minutes mara mo ara 30 minutes la ba rekiste akae ba advertiser ini mo la ba rekisa aba advertise biala aba advertise cigarette aba advertise diaparo tse re bonang bo sister ona ba tsamaya le tropo yotlhe ba dinyaka ke re wa bona ba advertise diaparo tsa ba sister ba di advertiser ba di letsamang mo di mallong le di complex wa bona le wena re ba di advertise ba di advertise o bonsa re le fase le ba modimo le mo insheni ka tsela e nngwe because re setse silo se morao ba ba tsebang be le o bolela ba re ke moruti wa sa feleng ka di chapter mara bo le chapter ya le tsela modimo because over on 24 hours and that spirit as o fihletse ngwana modimo ke ka lebaka le he is on o tlo tla le wena o sa utlwe monate immediately o tsena wa itshwantse o ipress he le radio le a isna taba tse monate tse o shena o tshwantse o di utlwele o tlo no itena on ya ba on mara I busy i let the spirit ka marantu ya hao that's why bana ba modimo mafelo re tlo re bala di khodi tsa mo prophet o na le mo are you better take a shotgun and shoot this out of your house because it's a dirty and it's a curse of the world. So lentswe la modimo le re pelo yaka eska be ya shikamela ditaba tsempe because agree Matthew 5 verse 28 yirile he monna aka lebella mosare aba mokhanyo is clar o tsutse le yena re balele mo Job 42 bro verse 5 Job 42 verse 5 Job 42. Yeah, verse 5. Yona bala ka tsela e. O kwa ka ditsebe ke be ke kwa ya le gona matlo a ka a go bone. Re tshwantse bana ba modimo re be ba o kwa ka ditsebe and then re dumele lentswe la modimo fihlela modimo a bule matlo a rona a se moya re tle re mmone because e re ka se re ka mkho bana ba modimo se se tlo bang hona ra khatla ka tse re di bona ke re bibele ye re tumelo itla ka utlwa ka tumelo itla ka utlwa lentswe la modimo jalo mara Satan o irile dilo vice versa but aba sa nya go dumela lentswe la modimo ba ya go tsia tse ba di bonang bana la re ke bophelo ene bophelo bo bo sa feleng bana ba modimo butla ka o dumela lentswe la modimo ene ye re dumela bana ba modimo yena self o tlo re bula matlo and then ra tla ra bona Amen. wa itse re bana ba modimo re hotse re tsena dikereke mara re sa tsebe re shima ka mo arasile e be lo kry nako ngwe e re ile di evening services tsela tsa di cell group re fela le mo re pelo re hey o re betha ka nako ape generation ya fela mara ne re sa tsebe spirit se ra se re bitsang mola se re biletsa o ya di heleng bano bebele ye re modimo o ratile lefaso a ka lokana aba a neela ka morwa hae yo a tsotseng a le nosi re a dumelang mo yena a bane le bophelo bo bo sa feleng ene morena just aba a bolela le ena a ra o motho o ka tlang ho ntate he o se yo a ka nkgoga le tsela modimo e le rerwa ba modimo la re ntsha ka mo ara tlhakatlhakano ene le thobo le tsela modimo le thomo o ntsha he modimo a o tlhatswitsa o be le mo wa itse o khono bona re ka nnete mola ne ke shima ka mo ara dustbin Amen. mara ke ka lebaka la hona bjalo modimo a ntshitse nkanya go boela le hape go fata ka mo ara dustbin ke ka lebaka la ke sa dijo tse di hlwekileng tse modimo ambiletseng and then ambiletsa mo tsona ile lentswe la modimo le rerilweng la lebana le nako yaka and ebile la tlalatlo le bana le pelo yaka ka mo nako e re phela mo ona because mo prophet o tlise message wa nako ore o tle bana ba modimo o separate batho mo dilong tsa lefase and o separate batho mo dilong tsa lefase sa rena gore yo ana le tsebe a utlwe se moya o se botsang diphuthelo bala e kana le re ke le re ke dillo chapter 3 verse 51 bro dillo tsa Jeremiah. Amen.
51 a le kry-ile bro. Hallelujah. Ale kry a kry e ona mola morao wa yona Jeremia bro. E ona mola Amen. 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 51 chapter 3 verse 51. Chapter 3 verse 51. Amen. yona e bala ka tsela e tlola ka le mpapisha pelo ka bo. Yeah. My eye affected my heart because of all the doctors of the city. Amen. Itolaka lempabisha pelo ka bohle banana ba motse wa hesho. A kry lentswe la modimo le re le tlhola ga o ngwana modimo o tseba gore la o tshwenya o tshwantse o le ntshe o le latlhe. Amen. Bjano le tlhola ka ngwana wa modimo e ba e ba lebala ba re le mpapisa pelo ka lebaka la ene Ka lebaka la banyana ba botlhe banana ba motse wa hesho. ka lebaka la banana ba motse wa hesho. Amen. So o tseba gore ngwana modimo se o se tseyang ka letlho la gago mafelong se o babisa pelo ya wa bona se o se tseyang ka matlho mafelong se wela pelong. So bantu ba modimo re tshwanetse re tsebe gore he re le rena bana ba modimo ke ene se re tshwanetse re se lebele ene ke ene se re sa tshwanela o se lebelle. Taba e bantu ba modimo ke nnete, it is proven fact that seeing has a greater impact than hearing. What we see we remember longer than what we hear. Yeah. So ara tshwanela re ba modimo re no tsamaya matlho a rena re a phosetsa mo dilong tse di sa tshwanelang because of matlho a bantu ba modimo a tlo re babisa pelo because of mo ba re se re se bonang bantu ba modimo re se hopola for nako e telele than se re se kwang. Bana o le ngwana modimo tshwantse o tlhokomele re wena le tlhola wa ile o tshwenya ngwana modimo le tlho ke lona le tshwenya gore batho ba re ba ska khona o khawana le silo se because ba nya go bona and e ba bona silo mpeo ya lefase ya le ka marapile bjane e bya le ngwana modimo khopolo ya go ka mo ke tlono phela e le ditshila yo gore yo hopola fela dilo tsa lefase fela e pala le ka go hopola dihopolo tse tsa go tswa le godimo bjano le ntshila modimo ba modimo le bolela he re ka bala mo Genesis chapter 12 and 13 mo Abraham modimo ne a bolela le Abraham a re khuluwa ba he le ntshila modimo re we must have to total separate with the things of the world asitaba ya re now o laela ba go haebe ba go hiri o ro khawana le bona dilo tsa lefase le o tshwantse o khawane le tsona ka nnete and then wena o be o dulele lentswe la modimo ka nang tsotsolo gobane dilo tse tsa lefase ngwana modimo di na le impact ka tsela engwe e makatsang he o bona lefase le ba modimo lengwalo le rile metlheng ya bofelo batho ba tla ba inwa ba ja ba nyala ba nyalisa bona bjano o bona lefase le mo prophet na le statement se sengwe wa se bolela are sisters ba no phala the brothers. It is because of aboni from the television. Amen. Sister actually abu tshwere e bile abu luma strong. So impact a television ba modimo e tlisitseng. The drunken was the decent man who started with why gore bona se television e se dirileng e sa thananya go dirisa se akere re na lo fela na go ngwe re bolela re rawana ke lokile ene that's why o luka o la nature ba modimo a wa tlhoka re loka fatse ka modimo ka botlalo he re bona ona le tawa ba modimo le thomile ka tsela e. The drunkard was a decent man who started with one social drink. Adumele motho mona tshwerinyana beer mo la thiba ra re lena ke no re pshanya mara mafelelong aba a drunkard. A decent man who started with one social drink. The thief was the honest man who converted just 1 liter thing and then athoma over li hold. The liar was the respected man who just covered one mistake. Yaba a professional liar. And the fornicator and adulterer was the man who took one look. The fornicator and adulterer was just a man who took one look
of course, it has progressed beyond just looking at a moving picture. Now science has given men and women, children, that ability to interact, to see and talk to each other in a living color. So all bona re fast le re ka mkhoba no mdimo ino thomanyana ilinthunyana enyane. Imagine everybody the fornicator or adultery, it was a good man, but because just of one look yaba ya tya ya mo lahlela siveng. Ke ka lebaka le ba mafelo go tshwantse re tsebe se rena re leng sona re tshwantse re khawane le silo se. So it is not already too late for the Bible believers, Christian, to take this serious, because ke nako ya re ba modimo re tshwantse re tsebe hore silo se sa television, VCR videos and DVD is the spirit tse di bad. The Bible clearly teaches the Christian we are to be separated people into the Lord, a peculiar people, a royal priest, and avoiding even the appearance of the sin. Ke statement se se rata mo bolela ka Bruce Swift. Are motlhanka modimo yo tsamaya silo le o se bona hore a se sibi mara o se bona re se tshwana le sibi o tshwantse o khawane le sona. Amen. So ba modimo rena we are peculiar people. So we must consider that anything that is even appearing like a sin, we risk be ra ikhwetsa re le mo gaufi le sona. Re tshwantse re bona rena re dula mo lentsweng la modimo kana go tsotsona. Beno re phela mo nako eng ba modimo age e nngwe e furulweng ka tsela e nngwe makatsang. And at this age ba modimo a re lebeleleng something sa mo before ke tlono rata re ba le mangwalo mara ke rata re ke fitise quote e nngwe mo messaging wa the invisible union of the bride of Christ ba modimo re tle re bona re television e dira ene mo maphelong a rena, and re le bana ba modimo re bona re ka nnete bana ba modimo re ka khono tswela pele ka o dulela dilo tsa di television khotsa re tswela re nyako tsia leeto la rena la borapedi seriously modimo na a re boneng se mo prophet a se bolelang mo motlhaka modimo mo messaging o mo wa evening ka mo sale a rera bana ba modimo a bonsa ka matla a kerek ifilweng wona a ke re le ya go pola a tshwansa ka musadi, and mara a fetsa a bolela ka musadi sa re ke bolela ka kereke ba no quote ya teng a shi ya latela mo messaging o mo prophet a bolela ka hona. Notice now with the church a ke re mara mo prophet a she has a secret trust of virtue that been given her, trust to her by the Lord. God gave her that virtue, just as it was in the Garden of Eden. She can say yes or no. She can, a secret trust of a womanhood committed to her that she must not break. The womanhood I'm speaking of her is her conduct, her character around men, not letting every man. Amen. Conduct ya sister, conduct ya kereke ha. So problem actually looks on the screen and see this movie start kissing and hanging and sloping and around over these women. A woman does that is of a bad character. She might be vicious otherwise, but see in her heart when those glands are in the lips, the man kisses a woman, he actually potentially committed adultery. The man kisses a woman, he actually potentially committed adultery. Sex glands are in a woman's lip and in the man's lip. He could kiss her on the hand and it would mix through the sex gland. But the sex gland in the lips and see all this nonsense in the Hollywood today. All this sloping and laughing around with women and so forth. A little girl looking at all that. No wonder how moral are rotten and decay and filth. See, because it put before the children that right, and it has to be what way for last day. So everyone these things were di ba hona le ban monna akisa monna musali akisa monna yo isi monna wa hai. It is because of the dilo tse a ke re di bona di tlhaela mo television in. So are utlweng a statement there mo ke badileng hona la mafelelo ore no wonder how moral are rotten and decay and filthy. See, because it put before the children. This thing it put before the children. Yeah. It had to be that way for that in the last day.
so e nngwe quote yona mo messaging o mo profeta le a ibuletseng bana ba modimo ke taba ya hore a re lebeleleng as kereke o re ho irala and ka nnete le fa se ona ba no le mo this condition bana ba modimo. The complete total insanity this word will go into right away. It is more there now. Why you see the footstep of it? It's much right out on the street, right down the church too. Total insanity. Those things that human being would not think of doing and being civilized. Look what Hollywood has done to the women. Look how it is. It is a robbed. It is a robbed discreet virtue of a woman. On and on will go see. All this lost. How did she do it? Because there was a subtle instrument called the church, like there was in the Garden of Eden. A subtle person. Taba ela irilaking chimung ya dinar. Aki raopole afisha ari. Ape mudimu tsabare lika just charse li to tlhalifa la tsiba bobe luluka la tshwana le ena. Ke ka taba e iralang le ona bano because batho ba nya go tlhalifa and then ba dulela television bar at least. Even did men do wrong, it was willful, but the Bible said in 2 Timothy verse 4 1 Timothy chapter 3, she was defeated and deceived, not willingly. It is when you deceive into the thing. The scripture is being fulfilled in our ears. So but it is because badi boni mo television mara he kereke e ka tsiba position ya yona bana ba modimo ka ke ba dile statement se ra sa rena sa mathomo ngore as a church bana ba modimo re filwe a responsibility. Notice she has a secret trust of the virtue that is given to her to be trusted by God. Adula mo lentsweng la modimo a khawana o lubela the screen, the movies and kissing but ba modimo adula mo lentsweng la modimo kana tsotsotsi modimo wa tla ka matla a mo fileng ona re a khono o dulea a dulise mo lentsweng la modimo ka tshepo e modimo a mo tshepileng ka yona. Ba ne re le bana ba modimo re tshwantse re tsebe re bana ba modimo se re se libelelang ka matlo mafelong bana ba modimo re na le dikenywa tsa sona. Bana ba modimo re tshwantse re tsebe hore ho libelela mafelelong o tlisa feeling and feeling o ka tlisa a last. Amen. Vala Philip chapter 4 bro o bale verse 8. Philippians chapter 4 o bale verse 8. Bana bethu ifetsa ka hore ishame go pulo le tshele go theresho le tshele go kwala le tshele go toko le tshele go tumo e botse tshele go bolo tshedi ka go ratiwa ibe tsona le dinaganago tse bana ba modimo di ka rata ibe tsona tse re ka dinaganang. Bana mo re tlono bala mangwalo bro well hape go lengwalo la rena la Matthew 5 bale verse 22 le 28 e la hape 22 le 28 e la hape. 22-28. Matthew 5. Amen. Nna ke le botsa kere mane mang e a lefelwa go manabo ka lefela o tlo tshwanelwa ke katlolo mang le mang yo a bifela ngwana ha bo fela e tlo tshwanela ke katlolo o bona nako ngwe re phela re na le dipifelo bana ba it is because they influence re di bona from mo la bona ona ba una di game tse dingwe tsa go phela ba lwa right through he bana ba phela ba hula ba na le dipifelo ba di bone di tswa hona mo lefelong le la television. Amen. Bala verse 25 28 e la hape no ibadile bro no ibueletsa hape nna ke le botsa kere mane mang ya lebelela go mosadi a mo kganoga o shetse a o ditse pelong ya gae a ke re re bala mangwalo fela tshela bro o bala Romans chapter 14 verse 13. He motho a lebella mosadi a ba mo khanywa istlare o tsutse le hae le le o ka no ipetha mafatsa wa re hawa na sister wa kwa o tsiba wa apara botse mara what about ba le ba bonang mo la television. O tsutse le bona chapter 14 verse 13 Romans 14:13. ke bona a re se tlheng re a tlola
o kaone ge le ka a tlolalare motho a se ke a kgopiša ngwanabo a mo isha motho a ska be a khupisa ngwana abo a mo wesa dikhopi tse bana ba modimo di na le influence because ba phila ba khupisana ka mola di TV amen a ke re ba fela nako ba re ba crossana bano ba khupisana ne ngwana a bona batho ba acta ka mkhola ba khupiseile selo sela mafelong se na influence mo ye re sa le ona mo Roman bro boela go chapter 1 over verse 12 amen chapter 1 over verse 12 Ito ba go emelana ka tumelo ya rena o le ya lena o le ya le yaka ito ba go emelana ka tumelo ya rena sorry bro ke re chapter 12 verse 1 and 2 Roman sorry ke nna go feeling wrong ke chapter 12 verse 1 and 2 sorry bro ya le lena bana bethu ya le rapela ka go bona mabobo a modimo ke re Kishamibili ya lena ile sidimo se se phelago se se kgetwa sa go kgatla modimo ibe gona go direla modimo ka mo go moswanetšio le seke la epafetša le ba metla yeno tšatogang ka go ntšhafala kgopolo gore le tlhaloganye se e lego thato ya modimo e lego se botse le se se kgatlišago se e lego sa botlala bana beso ke a le rapela ka go bona mabobo a modimo amen a ke re scripture se re lena le ska bela tshwana le ba metlheng eo re rapela modimo o se change bana ba modimo amen silo se bana ba modimo needing e tletseng re tshwantse re no dumela statement sa asa inventa ke modimo because of bible re botlhale ba makhonte ke botlhale ba o tswa le modimo amen bano ke botlhale bo bana ba modimo tlile motho mo dimension ya science amen and le fase le ona bano ba re television ke bophimo mara lentswe la modimo le rena re ska tshwana le ba metlheng eo re tshwantse re shatuwe ka mo dihopolong and then re tlise mebele ya rena emikhwetwa e tla le yona ya gore e tlhankele modimo e le sebjana se se botse sa go kgatla modimo le o tlhaloganya se e leng thato ya modimo bjano thato ya modimo bana ba modimo ka nako tsotlhe is to stay with the word of God and re rapele ka nako tsotlhe and as long as o ka ba ngwana modimo wa re wena wa rapela mara o sa ba le bibele ngwana modimo o tlo khona o bolela boyang le modimo because modimo o bolela le yena o tloa mo lentsweng la hae ona le promise ya o tlo itlema bang ka re all promises modimo o di beile mo lentsweng la modimo amen so re tshwantse re tsebe gore bana ba modimo a Christian hona le mo batho ba re le ha ba utlwa message ya mo profeta ba potsana ba re no should a Christian go to the movies or watch TV nothing e tletseng ngwana modimo a true Christian silo se aka timolang lenyora ka sona ke lentswe la modimo amen and o timola lenyora ka lentswe la modimo all these things di ka so affect ka silo we bano ke re re bala mangwalo fela boela mo 1 Peter bro chapter 2 over verse 11 and 12 amen 1 Peter chapter 2 tlata maybe re tswalla re no tsofulanyana di quote tse dingwe a re sometimes ba bangwe re no fela re nyaka le di quote re boletse something amen the two yeah chapter 2 verse 11 and 12 amen barateli ke le rapela lena ba faladi le baeng ke re le ile ditumo tša nama ke dilusha moya a ke re bibele e rile motho yo a ratang lefase le dilo tsa lona lerato la modimo a le hona mo yona ene la bala le bontsha gore bana ba modimo dilo tsa lefase ke hona le ditumo tsa nama bana utlwang be buru re ba bala gore e rene bibele tsela ye le tšeago e thome ape verse 11 la bro barategi ke a le rapela lena bafaladi le baeng ke re le ile ditumo tša nama tše di lušago moya re ile ditumo tsa nama tse di lwisang moya ke re Paul wa bolela mo scripture sa Galata chapter 5 ra re tshwareng tsela re tsamaise ka moya goba ne le moya o lwisa nama e lwisa moya ditumo tsa nama bana ba modimo ke tsona di re litela ene mo Kriste pila a melane silo le silo se amen e felletsa up to 12 bro tsela ye le tšeago ka yona le gare ga bantle a ebe e botse gore ge ba le phara ba re le disenyi e tle re ge ba lebeleša ba bone mediro e botse ya lena mme ba e rate
ba rate modimo e le letšatši le a ba etetšego ka lona. So bana ba modimo re tsebe gore e rena re le bana ba modimo a ke re lefase le ka moka le influence le ka television rena ra tshwanela influence ka bona because scripture se ya ba se bala se re le e rena re tse re ntsela e ba le ya ba ka re phara ka molato ba tle ba re lebele ba kre rena a re tshwane le bona because bana ba modimo bona ba le batho ka moka re ya tswa every Sunday le mo arabe ke re ya dikerekeng re ya di servicing re rapela modimo a re rapele modimo wa because of Bible e bana ba modimo a se botlhale ba motho a ka khona go botia a bobuledisa ke botlhale ba tswa go lodimo ya le rena re le bana ba modimo tsila e re khetileng bana ba modimo re tshwantse re bolaye ka moka dikhanyo tsa nama because di lwisa nama di khanyo tsa nama di lwisa moya and then di lwisa moya Bible e re modimo ke moya and bo botlhe ba ba mo rapelang ba tshwantse ba mo rapele ka nnete le ka moya so re ngwana modimo o khono o fenya ngwana modimo re fenya ka e re ka tla mo pela sefantlo sa modimo and re fenya ba ba modimo prophet o bolela something yano ke tla no re ke tswalele maraka spitinyana ke bale di quote tse ke di quote le motswa mo messaging ya the prophet e mengwe and then maybe message o ba modimo e re ka ba le nako ra rapela modimo a ka re thusa maybe ra tla ra o tsweletsa hape ha botse and then re tle re bone re modimo o nyaka re dire ene mo tsileng ya rena ya borapedi bjano se ke rata gore ke se ba modimo sa mathomo quote ya mathomo a shimo leadership. But what happened to you, the church? You have seen so much television, so much things of the world. It is so easy of your old Adam nature to drift into that, to act like the rest of them. But what happened to you, church? You have seen so much television, so much things of the world. Obviously, we like too much more television, we want so much of the world. Amen. And it is so easy for us to have an old Adam nature and to drift into that, to act like the rest of them. So something says, prophet as quoting one e khoti ona vela ke ratile and kwa ba modimo re ka ba blessed right ke mo messaging what the greatest gift in the Bible. How dare you take that blessed holy thirsty la bona lenyora le modimo a lebeleng ka mara dipelo tsa rena a holy thirsty that God gave you to thirsty after him la modimo bele lenyora ba modimo la re nyorele yena. And now we are trying to satisfy it with the things of the world. The program with drinking, with big screen. The devil has perverted instrument of us, our own, and taken that thirsty, that of God, give you to the thirst for him, making you to thirst after the things of the world. The holy thirst, Rina know it well, and then Rina reka satisfy this holy thirsty, got the things of the world. No, that's cornal. We can only satisfy the holy thirsty ban bamudim kalenji la mudim. Amen. Who processing what say happen say asibulela mo messaging what the mark of the beast. Oh, what a horrible time we are living. Look around and see sin. Look at it. Oh, could it go to the prayer meeting? It is too hot or too cold. Well, after all, the preachers preach too long, but you can keep your head in the old devil TV day and night. Opalaka toto kochelela awara ya service. Marokono ure matha o alibise mo television. Bushi o fali bakala rwa tonya e be lo office. Mara e o tshwantse o dulele silo se ngwana modimo o bona o ka se sona o ka se dulela and ile silo se ka se o khule ka se. And then tsatsile lengwe ba modimo re tla re bala tse dingwe di khoti ke nya go bala hape engwe mo ya intercessing spirit. Our heavenly Father, when we see this intercessing spirit upon the people and knowing that they are dispersing the things of the God, I pray God that you will get a hold of every man and women in here today. Let this be a day, Lord, that they will realize that their life does not tally with the word and they have been listening to the wrong things, and that devil have been doing something to them are down with old true story magazine, rotten time rot, and the word and old moving pictures, show and unclean TV. Oh God, such impossible things for a Christian to look at.
It is impossible for a Christian to look at these things. So here live re tshwantse re tsebe hore modimo e a re tlisetsa lentswe o nyaka re be totally completely with the things of the world. Amen. A ke re le bror ba ba le scripture sela sa 1 Peter mola chapter 2 Amen. ka ba le verse 11 and 12. Biano ka o tswalela bror re boela mo yona scripture sela hape, and then ka sona re a tswalela mara there is a lot of quote history ka di balang ba modimo tsatsile le ga modimo a irile le re tlo no tla re lebelela hape hore how as Christians do we respond to this Hollywood stuff. Amen. And then re tle khono tswela pele le ka dikgoti tsa rena tsa mo profeta khota mo a re botse rena re le bana ba modimo a ra tshwanela o dulela selo se ba re ke television. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 11 you are verse 11 fela ona mo la bro. Barateri ya le rapela le na ba faladi le ba ye ke le ile ditumo tsa nama tse di lusang moya. Bana ba modimo a re ileng ditumo tsa nama tse di lisang moya. Modimo ke moya ene bo botlhe ba ba mo rapelang ba tshwantse ba mo rapele ka nnete le ka moya. That is why Paul a bolela a re tshwareng tsela re tsamae se ka moya. Ene re ka tshwara tsela re tsamae sa ka moya re tsebe re mafelong re tlo khono fenya nama ya rena. Nama ke yona e re le delang bana ba modimo mo silong se ba re ke television. Amen. Ke ya no ke rata o le ba bana ba modimo ke re modimo a re tlhonolofatse. And then some other scriptures re tla re di bala re tswela pele hape ka wona this message wa bonsa re how can a Christian respond mo dilong tsa televisions. Mara mo bana ba modimo a isa le television fela o bolela le ka di DVDs videos le tsona dilo tsa di cell phone a ke re la bona re cell phone le yona ke part and parcel ya technology e tswela mo dimensioning ya science. Amen. And I suppose o re be le tsona mara re di berekisa bya ba no re le bana ba modimo knitting e tletseng bana ba modimo mo profeta that's why ke re tse dingwe di quote ke tlatla ke di bala are no selo se e bela ke nyako le sibona e o lo re ne ke na le sona ne ke tla after the service e ke fly ka tsa a shotgun ka se shooter ka se lahlela go. Amen. Because selo se bana ba modimo sina le se tlisa di tshila ka tsela e nngwe makatsang ba no mara e mathomo go re tomba bana ba modimo o bile le polele ya re ba re in television economics education mo baneng mara le utlwile le bona di educators ape ba boa ba lla ka yona TV ba re hindara ini progress ya go school. So mo profita wa lela 100% ngwana modimo 95% is for entertainment, and as long as television 95% ile ya entertainment o phete ya lengwalo lela la second Timothy la re le badileng le a re metheng ya bofelo batho ba ona o ba bona o batla re bana le borapedi mo la ba hana matla borapedi ba tla ba ile ba ipshina ka maipshino a lefase le ba le khole le lerato la modimo. Ba no re rata o le ba bana ba modimo se se ululu se modimo a re tlisetseng sona bana ba modimo rena modimo o re tlisitseng bana ba modimo re tle re fellowship le yena ka o ya o sa feleng. There is a lot of quotes mo prophet a di quoteleng bana ba modimo tsa discourage a true Christian, or we must have to distance ourselves mo silong se sa television. Mara ka yona tsela e bana ba modimo a ke rata re ke le senyetse nako ke no re ke no le fa engwe ya mafelelo mo messaging what the harvest time. I'm not so much on television, as you know. I am really against it. I am really renting a place town in Tesco, and until we get our place fixed. Statement says I'm not much on television. As you know, I am really against it. So every dumela mo profita ba ba modimo tiste ka modimo re toba mo profita wa nako ya rena a re tsebeng gore hona bana ba modimo re tshwantse re tsebe gore lentswe la modimo se le re nyaka mo sona kore God's power to transform us. Amen. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Le fa se le lona le influence ka dilo tse rena re influence ka lentswe la modimo. Amen. And re influence ka lentswe la modimo ba modimo mafelong re tlo gola borapedi bo batla ba bonahala mo re. May God bless you richly bro. MC o ka tla ka mo pele modimo a re tlho re a leboga bro message. Amen. Ari modimo a re thusheng re no twa mo dilong tseo. Amen. Ka re tsa le tsa re gomarela Glory. Amen. So ke dumela ka metla re kwa message re a o rapela. Amen. Ka gore modimo yana o tshaka morero wa go ra thusha. Amen. Re sa bone go re thusha ka bothata. Amen. Modimo a re thusheng bana ba modimo re a leboga. Amen. Le ka rapelela re sa tlo bona matlo. Amen. Ka thapela. A tsware le matlo. Modimo papa wena motlhodi wa dikauka le mosare wa letšatši modimo wa ka re go kwele kgoši o boletšana le maphelo a rena morena. Amen. O re laya o re ruta o kgala kgoši
gore modimo a ka tšhitši ke a lekgolamela re di bona ka re ke tše di botse kgane ke bona di re tloša bone ba gago morena modimo a ka a ke re tšotlhe ka moka tše di re ntšha bone ba gago modimo a ka re se sa duma morena ka baka la thušo ya gago kgoši modimo a ka di tšwe modimo a ka re tsamaye ka tše di le gore di tlo re batametša wena kgoši ra dula re le mo go wena morena wa ka ra tsamaya modimo a ka re tlo utlwa wena o buletšana le maphelo a rena le batho ge ba bona kgoši ya go loka modimo a ka ba bona batho ba tsamayago le modimo ya phelang kgoši gore le mangwalo re ya kwele morena ka gore le ge ba ka re batho fela ebile ga re rapele modimo a phelang ebile re rapela re šetše motho morago modimo a ka ge ba re lebeletše kgoši ba kwetse gore ka nnete ba rapela modimo ya phelang modimo o batla go morata kgoši ba re ke modimo wa nnete modimo wa Israele kgoši ya go loka re fa modimo wa ka a ko re fe maatla a go tsamaya bone ba gago modimo wa ka lefase le re lebelele ba re nyatše ba re rate kgoši re tseba gore na re tsamaya modimong yo a phelago modimo wa dilo ka moka modimo wa sa palelego ke selo modimo wa ka ke nnete medimo e tletše lefaseng eupša rena re dumela modimo wa ka gore tsamaya bone ba gago re kgopela tše ka moka modimo o re thutše re fe maatla modimo wa ka o re tle re bonagale le lefase ka moka le re bone morena ka lebitso le lefilego maatla lebitso la Kriste Jesu motlhanka wa puo kgoši ya go loka o boletše le rena modimo wa ka re o kwele kgoši ya go loka ka le ka mo satana re tliša megopolo ya rena gore leke go nyatša kgoši nneteng ke nnete morena wa ka televišene ga ya loka morena e re bontšha tše dimpe tša satane tšeo bana ba rena ba di dirago kgoši modimo wa ka ke nnete batho ba kgale ba pedile modimo wa ka ba ya ka lentšu la gago re o kwele kgoši ya go loka moprofeta kuo o tlile nakong ya rena re ya moratile morena kgoši ya go loka o ile gore re mokgethe re sa mo tsebe modimo wa ka re utlwa mantšu a gage le mantšu a bolelago ko wena morena wa ka re kgopela morena o re tiše re tsamaye ka go tshepagala tseleng ya gago morena re kgopela tše ka moka ka lebitso le le filego maatla lefase le le godimong e le go lebitso la Kriste Jesu amen.